Bawa tengah jalan, bayangkan apa yang boleh terjadi sekiranya kereta breakdown. Owner M20 BMW, masalah ni memang kena take note. Kenapa Steven cakap macam ni? Contohnya di belakang F30 ni, sebenarnya dia ada masalah bocor dekat oil cooler gasket sana. Bila contohnya bocor, sebab oil cooler ni dia terletak di atas alternator. Jadi bila oil cooler gasket sana bocor, mik hitam daripada oil cooler sana akan titik sampai alternator sana. Bila suatu titik lama, lepas tu owner tak tahu ada masalah leaking the oil cooler gasket, alternator sana akan kena masalah bateri dia tak charge, maksudnya alternator sana tak ada charging. Kalau kena dengan teruk, contohnya lepas kita baiki, lepas cuci semua pun tak boleh charging, memang kena tukar alternator dia. Alternator dia walaupun cakap mahal tak mahal, murah tak murah, contohnya OEM baru dekat 1000 lebih, siap upah pasang pun dekat 1000 lebih. Contohnya tak nak barang macam ni berlaku, gasket sana memang kena tukar sekiranya ada bocor. Apa yang Steven nak beritahu adalah tak kira mana-mana bahagian enjin BMW ataupun gearbox sana yang sudah leaking ataupun yang sudah ada sign dia plastik sudah tukar color, contohnya macam coolant plastik piping untuk B48 kan, contohnya dia sudah tukar color. Kalau Steven owner kereta tu, Steven akan sedaya upaya pergi tukar ni semua dulu supaya tiada sebarang breakdown akan terkena. Sebab bayangkan kalau contohnya hari ni saya nak bawa anak ke sekolah ke, atau saya bawa isteri saya yang mengandung nak pergi hospital ke, bawa tengah jalan, bayangkan apa yang boleh terjadi sekiranya kereta breakdown.